ti pay talk to de kon klingwa same abdedeniam men gorno banyo ga yakel correcting kono talk we monitor dien ka Africa rainam right kone sheteke na ti sharo jejen go biken Africa biken jaka ka dormi go ko biken kor di den terke we mon biken ter ka kormo kor mi nyodo shani tin konin te ka Africa chaga de shenga jek a kwarken chegamanen yenen go to kare wi ka South Sudan ka joko kon la kwenan tama gwasame bana manana shi to kare wich ka Kenya bana je kwen kel ngai kone te gari tun wani yar lar lung rega nyam to ka Kenya la ka Nairobi rega do dien right kone ni to ga ka Ghana no Kennedy team right kone gurken jawon shalat ka Burkina Faso akwar inshal ka Ibrahim Traoré alo bana right tin na me ka duob dan elen waru den ke je gore jen obne dial bika wake up bika rodien je ko tama chate ka tungwan ti sha tu gono bazil realika ka ta dan de na chen ka jalor la kwa Africa sham ka ke anitin continent rar la wi win monin ko kien ko shagu je no ji Africa waken ka mianke chicken ling no jo me gore jen ode kona nyakel ka duob dan che to ka je ka jo mashalat gwasame ala ni konin ti Nairobi citizen itin continent ala ji Kenya re wiki Nairobi chatuogo no chatika kor ngwane kon kenen chiga barar ka chika protest ka peg medida long lo chiga ben wichar dobdan buken wichar ka je kwiran dien mishanak ram mishanak ko kor jogo men paywo no dio je chikeno ko matiko kien ngai kon medan chi jan pay makaro ka kor pente paywo chika protest ne medan e cha yo cha krep la tax me cha tol bok cha je rep alo shengo kong jin ba yo ba krep enem lele mo ba yo ba krep so chagu jino na me shi jen do brana de Kenya der wuke je ngai kon Ruto ajen kwer nan love president ray wit Nairobi mrai kon atama ka jen ki ko re talk gwan mi mo shi citizen tin kon te Nairobi shi brar ka ping midit shi ken ka wang many police station ne ka che te ne ti test ni en ba shi na liu tinere ko mo ka Nairobi dio jenga yena this week liu jatika kore itwok atungwan long ti china chika tika board ki china chika liutin ke nyok cha dul chaka wang cha thugni chaka mach no ala kwak dial content ten winimi chaka mach dio jami cha video ni chaka gwich dien wo jatika tungwan long ti cha yarneten content la jiwich ala citizen no chi public kini content la tere which especially when ki use jilodien cha jie ka shangara na shanga ke netin content teniam dien achikan wona ko nene chikan wuri shal kame Ruto jogono shine gor wi ko ambere ping chine gor woy rodo chine gor ko jin shi shonda shi jalat ke shi jalaslet chang chate ga michine ti ba shi gor no bi lalet ko kuji mo chine gor no kati shi aling ti adalat koroti che to ko bi Ruto ki president dung Kenya ba ki media ka barach ja jo me che jaladi nene ajeni Meiti yen ka another alternative kieti yen ka mido dien mgui yene mdong de yene replace ke je kiede yen wo ke je dere go along ko shala do ne ka constitution ki ko ngode ko on sha gor shala do ran batika one term ki two term co office jin buroi ka kel ki buroi kare co office mi tam du mi ben ala ci tam ye to gwa dan roji je ka cha tok bidil wopin mi radian charge kwan ki charge vote anyogba jin bo micha kan akane kwan biu ben pin bramo bo onyam jaga kule jogo na native content tere which Nairobi kitinde ka Kenya jaga jogo no na dora me dorun chwa kwa kun infrastructure chwa yer chwa destroyed ko ka do kenyin kun no amit ku protest kwa protest peacefully kwa protest kamal chwa goro be akwa be ka yer no barte raina mraikone jaga jogo no yen gone no cha jujin gone no bi ben pin jaga jogo no ka constitution michi temle cha tok ba ben pin makan temle kana tok chen ba ben pin te karara din mela police and wanamo police mo charaje no ne te police jal chi jogo no yen chwarun palo nakaye ki chwarun palo donga ye ka pam ne ko la jewich michi tenu kunto yoza ke
barra ke kien na ka ni tin kontin la citizen ni che jo mo che jitu ka gwan me cha jo ti tin che wala no shi to ka video te tin na jo che lor no cha jo no jin tirung tin ko ba jin nan kai cc ke jo ran che la no police ni na ka ni tin kontin la citizen ni na mo mi chiro de laran tama na tina tama rol nan wini mi ngoda kan solution kan ni ngun ko be togdi na me kel me de yena ngach banyo wo kanetin konti chol ka Ghana kanu ka conclusion ka malat kona me ji Ghana kor juga na me keliu tigre kor midit kam ni ken ala kwari na dana buske an kwara mo dio je to ko mi chala Togo dio je jen gwaz dan tetin kwa kuch mo donga jen neka Ghana wala wododien but chala ro ka Ghana amen to gene cha kwari cha juga no jin broad watch chine gor re kuma ka ngwan konti la yuske chala do an influencer me bekanga beka wude shalke Ibrahim Traoré kwerdung Burkina Faso kwerdung Burkina Faso ko kor gwade shew jen she ku she jalare weide ko kor dun dang jokte shew wa within 3 years cho wede shew jalat lede chare lede dul wal lede dul gori tidial enyok jen chamare ka kam foreigner shit ke different widi ala ko keno contingent ke dap ki uranium re duare chika gagrar la tais nam te ga cheja gek ala chamara ka wira tin cham ka wedien ko kor go member wajen cheja gek right now right kone awa Ibrahim Traoré jen dore ka kor pat karwada wajiga yuti chukwe $1 billion kala da yuti ticha jiga no one by the way chaka jiga no one wana montem right kone chude me awache president wan cheke inspired ka Africa kelio cheji Africa chege jogono nene ko ba kwer ba ja kwenke bu kwer ba ben bela do be development be jenong anyok ba wuj ba jalat berde yala kone shoki je bagari aleka dul gor ka ba jalat dul wal bakalat ba char bakalat yo buram mo be tin ko ndang mo rundi ba na blo tele mishalat changa kel ma mo bnaga tired of that person ba je remove che ko laro nene ajene shi one diala ti tele ka ideas tele ka plan ken ka plan ken dial bari gene mishi ben ko office wada ja charge Quentin ni ko nyure office ka but take some papers work to banungji to be use kan paper to ke guideline to ko ila guy rather than kened ko to office already no one tin yar ka wije mone bukan bi jogo no nene kenya ma plant ba plan no angum balat dolal balat gwasandien char bagalat gwasandien budget ba no ngwena dien namo ajene ba kor pen ba ganang burun ba ganang men mo bana get tired of you ba issue loka ba remove gwasamo take a plan already ring it ka don wojin dere mo gwadir lat but take ne ten gwasamo to kwaji power kwaje le yalla cha gor kan no jin belect ajen plan dana shi wude shalka me Ibrahim Traoré shalat nika tuk de nika bene ko office me che ku che jalat shalka je no ye dictator ba nika bende wacho tung ne len dawich murai ko na tama we de che chuch kodi che chari che ka tuk le nika chobde che wikeliu che development che tuk ene duor che uranium bo che kong de che tuk wikeliu ntam murai ko na lat kene je keliu tene de nyer ka je ko jen chamar ka witin ko kinte la forner che jelok che mark ji French che ka look che jo chen gor no bia dore weda bia nyo mi cham yen ga cha cham ko runi dial ka tele development miten ku yen le use ni president ni tin right ka which key leader ni kon right ka which African led work up chanaran jet kon cha le use and it kon to the win to cocaine kuken to ko let's say tiken ka uranium ma jalat ke match dit a jirasha aji Iran aji wina dial kana ka Africa jo kon to kon ke lot of resources we have gold we have uranium we have petroleum kon what you kon put to good use jo ngung mala la danon oneten kontin la leader panken ka Africa kwa ka le use cham ken which jakan which ko be choose which but take boss jo na mo chi jen jo this ideology me ba je deal with ajen cha ko toga wude shalka Ibrahim Traoré ka Burkina Faso raina mrai kone langa kene je wi mona teme meno ka social media binen wer ka YouTube binen en gwa de chutino bi Ibrahim Traoré binen man right kone tem wuda mo da jelle ke bini de ni ko jene di ajene shen belong amen mi she wede cha kolat
men ya majene Africa baje liberate baje wotene joran content chamkaje meneje gwit kokor gwaze dan chike message keneto anjen rainam rai kone wudi shalke Ibrahim ajaraman yamata ka shat maroyni dial ke chude ka Africa kelio ki wi mon kelio ko jen jamu gwana jen chejela de long me she ku shejelel chwagu jen ojene dictator but jen ajenu dore me tetin and wude me ajenu point dore me tetin ka Burkina Faso ajenu char tel mishale char ajenu tel mishale market ajenu hok livestock tel gwa kwa katin ajenu tomato ni ki tomatoes everything vegetable ideal kwa dial konde kwa ajenu tel gwa kwa katin kodi cha chare cha jaka jek chi truck ne chikelat tel mlurode ti dial jeka ko ne me a system cha design a kene to shi gurno bu Africa but develop so many me cha gurno have to stand up for my people ajen do be dane lele je so gurno bela ditch but right now Ibrahim Traoré yaram dan la kwata murai kone ka Burkina Faso murai kone tama chikenne tin kontin la kwara Africa de ko kien chiken ka mo ke warning kan ga jogono ne jin kwara mo mishi gurno bi Africa bijeri alekamo chamana ngak to we are warning you jogne no jin palsianga jega mo tine taisine gur kanite content wira ko bi yen petroleum bi yen kanang nanke goli nanke uranium ne to wa me di wagala rek lesete right now mishi Africa shaje bok anga me de Africa defend medan shi ainen mechi Zion she can ke me cha Zion cha bok ji Iran dia je shi Iron Dome shi ajenen lade tagamet right now mi wa bok Africa anguma de to teram de Africa surf Africa charge de luang kame gangaje de kondi atene yiran tam den menen yentama ke social media lanke ne content chale Russia okay let me simple say this Russia ken let ken deal ke Burkina Faso ko kwer wudi chal kame Ibrahim Traoré gen charge me gen che Russia che ora ke ji Russia no che goro biga tikeling but che tik somewhere mi che gujino malat ke Russia che ne ko ne tila ji Africa che jogo no ne yena bayen ngej be de ni kun baga ngej bayen ngej ka tadan de yen let ke je de run develop ke je bayen ngej ke lan men bana na mo chi jen tar jen the same tactic da ne cha use the US ko bikan which jen tay dan lat ke by the way man South Africa jen tay dan lat ke je by jogo no bene ngej but in the end of the day baga you should dominate big leader kun be kana control cha to go ngwa the money but wa right now share no kono money bana cheng me we teach go jeno de nega 20 point but share no take rami foreign me deben re doare adara belat ka bekan goli uranium ba nyo mananga je re wika Africa nang jarar jawona mogor kon wake up kon la ji Africa ko kan meti dit kwalo larar nanga ke ka Africa gwase mene so what you call and kujino kon ke power ci kon telwa okay ke message mi ci kenatok ci kala do nena kwara Africa dial ten kontin chankane kene jek South Sudan Uganda Kenya Rwanda awonika Burundi ne awonika widial kokien Congo akene kon be ne kaye mo te shi adun ger shi mu gwani yen shi lelet ku yene kun kan dama ne kon la citizen akene kon be ne Africa awajen baje liberate from connected la kwara jegti no kana misti tichi gorno de we de kana develop let's say it example me jeni wi ka so Sudan wuri shal ga kire te garundangde tel development tel michal development ten at least lelan wani wude me ka Ethiopia take development me la ka Addis Ababa Dr. Abiy Ahmed development di jaka Addis Ababa latkeje but ka stene tar development ten to quote kare ke tegeje rekte ka kwaran konen te ke stene me jini wi ka Kenya ti development ten but regden janena ala tax charge la nial te ka ne te chuch ne to te ka low class alo tele gwa wuketin akene do kon tin ku ko la teran walle ne to awaken cha gurno te ka mede kana je
ko kunet content yam ku ka yoku kan le cham tirman to ko South Sudan Uganda jatin gol ka gwat me chaga mo ke wonin chenge chaga jogo no ne atuga ka gwasen be wudi shal ka me Museveni be jien wi kwam take something me de ko no dari mind ke je ka kor gwade pa yo take a message ni cha to bane ken ne de content ka Uganda chicken ji South Sudan jogo no yena ala election do ne 2026 election da 2026 wada biaring to ne yen ji South Sudan biya tara biya jala tine guru no biya interfere ka kwenda ko chala do wudi shal Museveni la ne de konti la refugees ti la South Sudanese refugees la ka wi akoko baka kok baka mo ke kane bugo register bika vote ka joma chalat akanam we are warning you to am shit kana mo shwa jalat bugo an peace karware jen bana chenga jomona mishi jen biya lu ne do runa mo amri yentani yene de kon la South Sudanese 2026 election jabeni ka Uganda ka course de mangai kono Museveni te kor ke jiwede ko jen wut michi janye longre kwar de larno dong maybe ani me be kwarka kana na won mantama me be ka 94 or 95 or 96 or whatever okay don't be ka 95 or 96 from there ko rana genocide to ka 94 ka jara me da ne tigeten me na kware shala da no kware kuna la nyinka ku ka shore ko ne de ko de nyin tusi kana wutu cire me cina nyinya ka South Sudan kam nuare kana ngane kana jang the same process kene kona shala wude shala me Museveni che ne de kondla Rwandese te ka kot ka rodien ti ronak mukule te ka pol ka gama tame te kwar ka kuyunga te kwar ko jen rameda ne kule bere win me she ngaje no wuji jiaka me te wuche ka chuo aleka right now chenge pe sal cha nok la plastic bag da cha nok re wede clean ko cha ne de konte nyon ka wich te nakana te lat ke genocide chicken ka wede dwarin the same thing ka South Sudan mi kono ka South Sudan January shaka but nothing was done January ane ka ping mudit batel me chala no take balane je transitional government but still Ramadan la kwer cholga kin mi yadi tel melede ka Ramadan tok ti jeg di altinga e wudi shal ka me Museveni Ramadan le ti jeg ka Ramadan nangna ka Africa Ramadan ko la use a US so jo me gor jeno di yena ngati right now I'm right corner ala jikinya katin take a protest lat can no she can belong a menamishi Ruto shaben pingwi kwa Ruto jene na jene she jego no de bin ping but option dun jani men bi akule ger keje liaba a menamishi temde to baro do kulo watch diet la dia wen jen gatin kon la de ko jen che ngaya la to tem ci jek diete ge jikwaran kona ken ne kon lat ke jeg especially ne kon la police ken kon na ka kinya jen dan jeg loide je woni nge cha to benedi ko ken no gone yo bu kwadi alti be jen Ugandan bu kwere be jen Kenya bu kwere be jen dung South Sudan bu kwere be jen so right now ngore quick kon mon dan broader land donc wi ba ka kebne ko la de ni ke ba ke balangu but we do not know that banon bar ngaje wonena ci Africa ci roda jani ala tema fay ken kera idien ko neti kont la kwar wa gwal ke direct ke kwa control ajiwin moniten ko ken ku ken golo ku ken gala cham ken lied wich cham ken uranium ne ken kwa la rey wich la ken ka nang rar ko je ndob dana ko le stay power ke je mishi look chente right nam right kon mishi look la ja gor ko no ba jinna kan tin kon interar Seude shalga me Ibrahim Traoré president dum Burkina Faso wa gor ke jeno jende janak wajen nagdi shokat bangwan la gor no de tegde deja but bakan borodo ga jenta dan len maru de ge jetta mu right corner so guys let's work up kan ngaje no ko kon jafuka mite gari mu to gwardi ngaje no ba to ko kon chemen kuna dwal ge jeno michi korche to kam jiran kene America ke kene America me der ne dia der ka affect we mon der economic der je yar der ngalung der ke jar kene kon dwal na ka ke kada tone so jo me gor jeno de nyaka yakele no wi ala wi dialen ko ken tam right corner te ko kor ken ba ka dun ba got ken ba kan ne di ko ken te ba Africa be kenelat ne di diere ken ka wich ci ne di diere ken ka misham ken mo to den ko jin mu mi real ka me na gat ko bade te misham ken ba ne ti la na goro mi ce yu ce di boro bara wi ka Africa bo wi de den ki boro bara wi bu invest wi de den ce ma to ko South Sudan ne te man jigen te ka South Sudan ci ken invest ka South Sudan
tanin chiyo ko dwel ka Uganda, tanin chiyo ko dwel ka Kenya, tanin chiyo ko dwel ka Ethiopia. So jen ta dan let keneje, which means that chicken dorian chicken trust. Mi jen we ka ji Uganda bo, ki tanin jen nyo jen chiyo go dwel win de kokien. So ji Africa taken ka riek mi dita long. Chicken rodian ngada laken ngada wi to kokien. So right corner chala do Canadiality ba ka deal with kwar content cheat let ka Africa ne the content kwala control and the content we mon kokien chiga so Sudan kwa control we do dien right now right corner kirm ya dit ja ka Middle East let the negotiation ke we dialti ka tin la je ken den wi ne kokien to wanak lora bang ka tire kwer kwal ken yo korun ba jimal wuch biro do nujika biro mo ka ngwane chenga development chi goro no bilat development by the way mugor would be a get we took on that day a charge coin keje she office chije chachis warren keje ke a charge coin keje lo bilat we took je jen chenga nyam and development we took je manyam do not listen to anybody mlere do I wouldn't in state to the development jin mi cha kan rona nyam bege je kan development kan it wore we do ngede no ka ko runa mere wode bine ku bege jilok ba ngaje no jin mi go ni met karwar ci go development ka kwer kwa ngi go be development be jino so kwa di ala kondi la rana kwa ngi be lan nonsense we come ni go no rodu ka torbiyeli tel development no ngre wich ci dier tel karaba kire ana tandien tel piu whatever mut work like tel chare tel dul wal tel dul goro mo so kwarto ci ka kwart go de remove for good balana ramate ke mentality of development mo goro de na they can chop de with the jalat chikamalat ke wuri shalke me Ibrahim Traoré ala president dong Burkina Faso so jen ta da nan gore jen wodi yan linga jena mo en nyola jeni ko ken ya takamal ban je kala radian en bye bye